أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين رقا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين دصد و 38. نویسکار امام النووی، ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب، گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برین عزیز و چند درسه ام بحثا مها رمضان و روژیه و او تشتن علاقه دار بروژیه واب، یعنی روژیه و علاقه و روژیه پیوهایی ام بحثا واب تشتاده که ام هاتی سر بحث که بچوکا نو دبجة باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. بحثا بيان كرنا إيضاح كرنا فضيلة روجيا مها محرمه ومها شعبان ومها هيفن ان أشهر الحرم چار مهن أشهر الحرم چار مهن حرام، يعني چار مهن چو حرام، يعني تدا حرب حرام، تدا قتل حرب، تدا حرام جراد بجن أشهر الحرم. بحثا خیر و روژی گرتنا مها محرمه یا شعبانه یا هر چهار مهن أشهر الحرمه. چه داشت کیش که أشهر الحرم؟ رجب، ذی القعده و ذی الحجه محرم. رجب، ذی القعده، ذی الحجه محرم. بله. حديث 1247 عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو تناقل كنا خدج رازبة قال دبيجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل تره خير تره روجيا پشتی ماه رمضان روجيا شهر الله، شهر معنی هاي ماه خوده کیش که المحرم خدا گوید محرم مها منع، یعنی او که عاید یعنی او تشریف کیا او برومت کیا نو مهند دا یعنی پشتی مها رمضان روجاش همی روجا خیرتر روجا مها محرمه چون که محرم شهر الله. و افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. پشتی نمیجن فرض نمیجن سنت هری بخیر هری افضل چتر نماجن شيف يعني مرابع تهجد بك ونماج بك او شيفن او نماجن مو شيف دك او حمي نماجا خير ترنش نماجا السنات شخيني نماجا فارس. رواه مسلم. اف حديثها امام مسلم نقل كريا. حديثا 1248 وعن عائشة رضي الله عنها جدويكا مع عائشة هتناقل كنا خد جرازبة قالت قلت دويكا مع عائشة لم يكن النبي يصوم من شهر أكثر من شعبان. پیغمبر خدا تم هادا هنگ مها شعبان بهتر روجی ناگرد، نش همی مها بهتر شخینی مها رمضانه همی مها بهتر مها شعبان دا، یعنی او مهاش بر یا رمضان دا روجی دیگرد. فإنه كان يصوم شعبان كله. اوی شعبان هم بيجا تمامتي ديگرد، ما هو شعبان هم بيجا تمامتي ديگرد. وفي رواية ده هولي هاتيا كان يصوم شعبان إلا قليلا. ما هو شعبان روجي ديگرد كي ميوه دفاتري كي ميوه روجي درباس ناكر لبلا يعني پراني هم بيجا تمامه روجي درباس ديكر. متفق عليه. اف حديثها بخاري ومسلم هر كون نقل کرنا. حديث 1249 وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها. مجيبة باهلية نوع حرمت يا جنكيا اوش بوفخوا يانجيش مومخوا نقل كريا، يعني اوه مجيبة باهلية يعني نقل رواية يانج بوفخوا يانج مومخوا أوبخوا أنه أتى رسول الله بجا يان مومم يان بوفم چو نيك پیغمبر خوده ثم انطلق و پشت اینکه جمع پیغمبر خود درکت چون مملکت خواه چون مالا خواه یعنی خارج مدینه فأتاه بعد سندن پشت اینکه ساله که نیکو خود دیسا جمع پیغمبر خود زیارت پیغمبر خود پشت ساله که وقد تغیرت حاله و هیئته حالوی پرگالوی گلک خودی گوهرین مشوش ببی حالوی پرگالوی
يعني قال لك هاد بجوهرين يعني او زلام چوبي زلام دو هابي دوسيد او قو يعني پريشان ببي فقال يا رسول الله اما تعرفوني بجا پیغمبر خدا پرسیگو یا رسول خدا قیت من ناس ناکی قال ومن انت پیغمبر خدا گوتی کی ناس نکر قال انا الباهلي الذي جئتك عام الاولي او صالش بريانه او صال بار او زلام هاتی جمتا باهلی از او زلامش قبیلیا باهلیا صال يعني صال بوري هاتی جمتا از او زلامم فقال يا رسول الله نخير ما ديسا مخلطان قال فما غيرك پیغمبر خود گفت چرا تو هاتی گوهرین که چه هول تکر چرا هولی هاتی وقد كنت حسن الهيئة سرو بريتا و پرگالاتا سبحي دربي سبحي بأفش حالا قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليلا ما أكلت طعاما منذ فارقتك بشت أشت جمتا چويم ما روش خارن نخوريا انجق شيف مخورن خوريا يعني ما بتمي روجي جرتيا أش جمتا چو ما حتون هو أبروجي يعني أس صرف شيف خورنت خما بشت فطر مخورنت خم نخو روج بتمي بروجي ما فقال رسول الله پیغمبر خدا هولي گوته عذبت نفسك تخوا دعا عذاب هولي گرنوه تخوا دعا عذاب تسال سخ روجي جرتيا ثم قال پیغمبر خود پیش هولی جرا گفت صم شهر الصبر و یوما من كل شهر مها صبر روزی بگه مها صبر کیش که مها رمضانه شهر الصبر مها رمضان روزی بگیره بله ها بله ها یعنی مها رمضان روزی بگه و یوما من كل شهر و هر مه روزه که روزی بگیره هر مه دو روزه که روزی بگیره خیلی رمضانه قال زدنی گو یا رسول خدا هیچ زیاده بکن از کارم بهتر بگیرم فإن بی قوتا مرید بره یا رسول خدا روز تنه هندی که المزیده بکن قال صم یومین ولا خود روزی بگیره مه قال صم 3 أيام قال زدني ويزلام جو المزيدة يا رسول خدا روز يعني هيجي زيدة قال صم 3 أيام قلنا خو ما هي 3 روز بيا قال زدني جو يا رسول خدا المزيدة بك از هيجي بهتر بيجي قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك جو مها مهن أشهر الحرم كيشكن وحشكم أجوبات جوتي رجب ذي القعدة ذي الحجة محرمة شو أشهر الحرم شهر مهن حرام روجي بيجرا وهنا نجرا يعني جورنا بيجرا جورنا نجرا صم من الحرم واترك مهن حرام روجي بيجرا وباردا يعني ادين نجرا جورنا نجرا صم من الحرم واترك لسوالي شكا يعني جورنا بيجرا وجورنا نجرا وقال بأصابعه الثلاث فضمها يعني بيجرا وباردا بيجرا باردا يعني بيجرا وباردا يعني هرمه 3 روجا بيجرا ويدا باردا روجي نجرا تليا خوري ددا هبوده بشنجي واتجر ثم أرسل بشنجي تليا خوا واتجر يعني هو إشارة كر رواه أبو داود أف حديثها أبو داود نقل كريا خديج راضي به باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة بحث فضيلة روجيه وتشتندية خير كانجي يعني روجيه وتشتندية قانش خير في العشر الأول من ذي الحجة ما هو ذي الحجة وهر دهروجين أول هر دهروج سر ذي الحجة مو روجي بقرأ ومو تشتندية خير زيدا بك برحق بدعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثه هزارو دصدو بينجيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس هاتي ناقلتنا خده رازبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس قلت يا پیغمبر خده هولي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ما من أيام تروشتنين العمل الصالح فيها تدا عمل صالح تدا كريار قنج أحب إلى الله وجال نيك خده محبوب تربه تروشتنين كو تدا كريار قنج خده بهتر حاجي بك من هذه الأيام شفا روجنها
كي روجن يعني أيام العشر يعني أو ده روجن إجباريا عيدا قربانه ده روجن عيدا إجباريا عيدا قربانه يعني ده روجن بله ده روجن أول يه مهاز الحجة قالوا يا رسول الله قلتن يا رسول خدا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول خدا جهاد ريا خدا دا مو چه حربه مو كفرا را تکوشینه بکه مجادله بکه او جی نشو خیرتره قال ولا الجهاد في سبيل الله قال بله جهاد كفرا راجي نش و هر ده روزا خیرتره این روزی گرتن و هر ده روزا دا نخیر عمل قنج کریار قنج و ده روزا دا مو بکه نخیرتره یعنی او کریار قنج مو و ده روزا دا بکه شمیتش تا خیرتره إلا رجل خرج بنفسه يان مثلا انجق زلام جان خواه و ماله مال خواه امجب حسب خواه مال خواه جان خواه بچه جهاد کفرا بچه شر کفرا حرب کفرا فلم يرجع من ذلك بشيء حمی ببین الوده یعنی او خواه شهید ببه مالوی تلف ببه و حسبی بکشتن یعنی او هنگه خیروی بهتره رواه البخاري اف حديث بخاري نقل كريا خودش راضي به باب فضل صوم يوم عرفته و عاشوراء و تاسوعا بحثا روجی گرتنا روژا عرفه روژاش بریا یعنی عید حاجا و عاشورا یا عاشورا و تاسوعا یا تاسوعا یعنی بله عرفه روژا نهو ده مها محرمه يعني نه مها محرمه ده محرمه و روژا عرفه که خیروه چونه يعني روژا عرفه و ده روژا محرمه و نه روژا محرمه که خیروه چونه بله حدیث 1205 خانتا حدیث 1251 گرک 51 به نه 50 به چون که 50 بیان هو در باس بی عن ابي قتاده رضي الله عنه ابو قتاده هات نقل کردن خودش راضی به قال سئل رسول الله پیغمبر خدا هات پرسین عن صوم يوم عرفه روجا عرفه مو روجی بگه چونه قال يكفر السنه الماضيه والباقيه گنهن بچوک ين صالش بريو وجي عفو ديكه يو صالا پشتی وجي عفو ديكه بر عفو خاطر او قخيره رواه مسلم اف حديث امام مسلم نقل كريا حديث 1252 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس هات نقل كريا خودش يباوي راضي به ان رسول الله بيجي پیغمبر خود صام يوم عاشوراء روز عاشوراء روزی گرد و امر بصيامه و امر مکر ام بو روزی بگی چیه کیش که روز عاشوراء بله ده محرمه روزا ده محرمه و بخواج روز گرد امر ما کرد گوهوج روزی بگیرنا متفق علیه اف حدیثها بخاری و مسلم هر کن نقل کرنا حدیث 1253 وعن ابي قتاده رضي الله عنه ابو قتاده هات نقل کرد خودش راضی به ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشه پیغمبر خود سئل عن صيام يوم عاشوراء جهاد پرسین در حق روژا عاشوراء یعنی ده محرمه فقال يكفر السنه الماضيه گو مها شنخ سالش بریا خو گنهن و گنهن بچوک ده عفو کرن حديث 1254 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس هات نقل كده خدا شوي بابي راضي به قال ابن عباس بجا قال رسول الله پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام هو قال لئن بقيت الى قابلا هكا از بمنم ساخ حتى افصل به لاصومن التاسعه از روزا نه روزا نه محرمه بگیرم از التاسع یعنی روزا نه مها محرمه از روزی بگیرم اگر مینم ساخ خوش کو برن عزیز بلا وده بسکنه حتی درسی که میاده به مینه خیرو خوشیه ده